Yan ke perah urang semua beut ke jami rezeki ya Allah. Tamang lang sebab lek ni berat-berat hak tu. Baik sampai pula miro ni cerdas, ulena nabi Allah, nyan fikir bacut menteng ke hatlah. Baik mengganggu nu semua beut. Lagi ayah cenderung. Ayah cenderung luar biasa, lebih hanya mengganggu semua beut. Tak bisnis. Jadi ayah cenderung siro, abon sino siro. Hanya memandung. Kita tengok yang kira-kira hanya lagi yang bertiga waqiah. Waqiah wa may yattaqillah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Lega tu, lihat pertama, ya musabbibal asbab sabib. Ya musabbibal asbab sabib. Bayang doa. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana ma'duman fa'ujidhu wa in kana mawjudan fa'asbithu wa in kana qalilan faqathiru. Kayak ni dia doa. Wa in kana ba'idan faqarihu ta'qara. Hai dia hana ada lupa sembahyang main. Mau dia meninggal medan ni po kena ya kena lagi sembahyang kata aja. Nak dah laki sedekah aja je wa in kana ba'idan faqarihu. Kan? Bayar pegah lawannya awak daya itu upah sembahyang main. Hana aku tunggu upah hai. Cuman dia tunggu upah. Tak jihad mayat dia tunggu upah je. Pun lagi bayar di hurung kampungnya wajib. Leleh kamu lang dia hino. Nah kan? Nyan wa in kana ba'idan faqaribu. Cina cara keroi. Padahal dia dia aku urut dia nak dah dalam poso aku lampu ro hana WC lo. Lo bacut aku sam cetok kamu. Wa in kana ma'luman fa ujiduhu. Kana keroi. Nak keroi rezeki. Baik susah-susah. Jadi Nabi Allah Ibrahim han penting sesuatu yang kan tanggung dia Allah. Kita karena tawakal kita hana lagi tawakal para nabi tamang langsung sebab. Cuman yang baik lagi ulang dulu baik let buah buku robu lampang. Sekadar wirid bertiga. Ya, ini lagi anjit. Kebayang duha. Dungkukan yang mekat. Begal lagut. Baik curiga-curigaan urang mekat je payah berumah. Purat handphone, pun layani pelanggan. Nyuruh umi cemburu aku mah. Hana ideo. Baik lihat dah mekat geja urang dah mekat barang dihajak. Baik curiga-curiga, baik cemburu. Hai cemburu sih cemburu, tapi baik cemburu buta, cemburu terbeli. Ada susah dalam rumah inang. Mangkam payah belum lembut, apa abang pelanggan. Makasih. Okey, kai ini. Hah? Bunyalah.